Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama mari kita mengucapkan kalimat alhamdulillah, karena pada kesempatan ini kita sempat hadir berkumpul di tempat yang sangat mubarakah ini untuk melakukan suatu kegiatan yang sangat bermanfaat. Bisa diberikan namanya malam tudang peni, bisa juga diartikan istilah majelis ta'lim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang berlipat ganda, sehingga kita bisa bahagia di dunia, lebih-lebih kebahagiaan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya diberikan kesempatan sejenak menyampaikan masalah dakwah Islamiyah yang merupakan kegiatan yang sangat berat bagi saya. Malak senak mata nak resiku situngan napi goye uniwi, sebab mungkin saja apa yang saya sampaikan kira-kira iya matuna kena, atau memang keluarga ku nak kena, ya rega memang si kampung ku nak kena. Meloki palese di tu na jaji lese. Jadi saya mohon maaf bila mana nanti engkau mana maka daya jero na pakanai ternyata di pakanai. Aga sabak na utari mayin na sabak na ramping ka na naunda ka ibu ngapa sih Nur Haida. Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makada narikupur ki na pedecing itawe wajib tu riwala decing narikode narule palabi minimal sama. Makada pura ka na pedecing itawe keluarga memang nasabarin na malupo-lupo to na makanjak bolaku, nasabak bola na wak panti na liambukku. Jadi wak pidadi tani wak pidai bola na wak panti. Jadi riolo denule malak bu malam manampu indokku nasabak mapuncuk bola na mata panci nali ni bola na wak panti matandre-tandre ni wak dini malak bu makibu agorika luku napa na rubo kulo singka masih kola. Yang kedua, papedecin na wapan si bawa anak na alena biasa usur mi buai masigi yero rendrina wapidadi. Jadi dena wad didain balap siapa lagi Bu Nur Haida guru na anak ku mana si bapu ku mana. Jadi dek metona wad deki gaga. Memang perintah begitu nih kita pura pedecing ki wajib pedecing itu narikode ni ule minimal yelo doangan, narikode ni ule palabi papedecing na tau pura pedecing ki minimal sama, tapi dia ni ule papa de wak pidah ya kuno ka papa de sindak la sila deka nasabaya dewi sematuka-tuka ni suruh tu ka matuka ale nama iba masih. Itu yang pertama. Pada malam ini khusus disampaikan pada hakikatnya kepada mempelai laki-laki Muhammad Syukur, pengajar Muhammad Syukur, tapi ya matu alaikum tu pengajar Muhammad Syukur paling kalingai mi yaitu narik kutupur rabuti syukur tasama ngamani menyamamaneng bega terus sana. Jadi aja natulinya mabat tapi pikiriki itu susana. Jadi biasa distilahnya kita rencana, memang tujuannya begitu membentuk keluarga bahagia. Tapi dene yang mana atau perebat bukti malolongan keluarga bahagia. Biasa mendapatkan keluarga bahaya. Megetu bahaya na. Ajakna rempe mana bahayana. Yang jelasnya dene manan atau purebuting bahagia syukur. Jadi ngerat tuh
Ikut pala cara atau bahagia. Salah satu cara untuk kita mendapatkan kebahagiaan syukur, maka dari Allah Ta'ala, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Isengi majepu dampi-rampi wirupung Allah Ta'ala patenangi hati. Jadi narikon kasus sama tu menghadapi syukur banyak-banyak. Jangankan maka ada menghadapi pi susah tapi pi gok memen ni ha. Bizikrillah dampi-rampi pikir pung Allah Ta'ala. Salah satu cara mak dampi pung Allah Ta'ala, salah satu alat ini yang kita baca tadi. Kode tu lek baca mana ni? Sesa nah. Ya letu itu mak doang, letu mak zikiri sebentar masalah doa. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub pung Allah Ta'ala, maka dan nariko melo ko patenangi hatimu bidzikrillah. Ada rampi-rampi ko rampi asana pung Allah Ta'ala. Afdalul zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling mulia adalah la ilaha illallah. Ya nari baca ya zikir. Maksud saya hati mi gana sabar susah hati, tapi mai baca la ilaha illallah. Itu na baca pak dati isilana. Ini tu mah pakai dapat dati ahlu zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Naramit tak berhenti nulik baca Allah Allah ni napa maka dah huwa. Nak kudin apa le misengi. Ya na misengi syukur agi mak miseng. Subhanallah walhamdulillah ini kami namanya baca. Kemudian memang perintah itu di selengi. Utama natale mak Jumat itu ipudaki. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Majepu pun Allah Ta'ala dan ya malaika masalah wak mana ngiri nabi ta. Sinin na tu matapa ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. As-salawat kurin nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, jadi dia nak kepada Allah Ta'ala ya ayyuhal muslimun. Maka ya ayyuhalladzina amanu sini na tu matapa jadi itu mero si tu matapa ero ya harap kamagasan masikir ini tu masikir pamigi salawat na. Jadi gini itu masikir atau nak baca salawat si bawa itu pun Allah Ta'ala si bawa malaikat na sebab pun Allah Ta'ala masalawat Nabi Muhammad Nabi semana malaikat semua masalawat. Jadi sini nak di masalah si bawa mana kira tanah bahagia ki. Sedangkan si bawa mi Pak Bupati tudang menyamangi sedih apalagi si bawa ni pun ngelata. Mapalah mungkin je salawat dan juga apa angkat tu biasa jamaah haji pamegi salawat itu anda baca salawat. Al-Fatihah. Tapi mereka baca Al-Fatihah. Nah baca alhamdulillah nasi morpul ya Al-Fatihah. Ya garu pale. Apa ya biasa uruntu agi baca nari kutujo ka baca ayatul kursi. Nah baca tu ayatul kursi. Ubaca men ayatul kursi nasa malampe ke pale. Baca mapalamu syukurah. Iya. Allahumma salli nasina. Yang selanjutnya faedahnya kalau kita banyak salawat, banyak zikir. Huwallazi yusalli alaihi wa malaikatul yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Na poda metur pun Allah Ta'ala malaika patuju jama-jamanna iatu tomege salawatna. Pun Allah Ta'ala metu podangi malaika maka dan karo tahu mi masalah patuju jama-jamanna ro. Pak baraka Letu itu silana mak barakat jaman si bawa di makke guna. Jadi memang perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berzikir. Nah, jadi sidinnya narik kemelo kebahagia. Banyak zikir. Pamegi dan perampe merupakan Allah Ta'ala. Yang kasus semurung tu dia nak boleh selesaikan ni. Aja nak mula ke pusandro. Bang ketutu tu makoro. Angkana masalah na hadapi lalu nak pudangi bali bola ya aja pudangi bali bola lo tu ini sengi masalah lalu sia kesandro-sandro bisikrillah.
Dia hopo maka dang kamana kaya ya opo jimo tu masandro tapi dia topo je roko ka tapu-tapu. Biasa gimite di sandro ka tapu-tapu. Pura ko ita talapisi. We ta ding anak na talung pulang. Sisa nalo sandro na sa ai matampu anata di nalisu. We pide tari ni. Maka je nasa matampu nasa ba maka sandro matampu hai. Nak berkira je matampu naburane anakku. Ya akong kalau masandro aja nak kata puta pu maka da malasay mori urlay bani rurina aja na manami bicara maka da bali bolay magay sana. Dirinya berbahagia. Yang kedua syukur na rekomelo ki bahagia. Maraja syukur ki. Ya, syukur tu nya satay di. Bisa mo giya sang syukur. Apungan na itu bahasa Arab sakara syukur yaskuru akan syukur uskur syukurlah syukur pegaya sa syukur ya sange syukur rela menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agi na baginya tipong Allah taala rela ni tarimay aga siya sa rela di na to magno kanana sabara mani bawa jimakukoy na bagay ki Allah taala syukur makadero bagay na la syukur matu to pare-pare ni wasiala aja nagaga makada manang kaje to pare-pare aga man kaje maga nang kapakor nang kasapisan nang kamurina dan seterusnya aja na syukur ki yaro nalika Allah taala macam toga mapanci toga madoko toga syukuru kini kok na syukuru ni rela ni menerima na sabak na rekodeta rela terima yero dalit taro masusah ni pasti masusah ni melo apa ki menyama jemaka dari salah seorang kiai dari Jawa namanya Kiai Haji Makmun wa in tarda bil maksumi istamuna aman wa illam tarda bil maksumi istafil hasan maka dani gini kita dina puriyo anu ribage ngengi istamuna aman saya ulangi wa in tarda bil maksumi istamuna aman nigi mario tarima ya anu ribage ngengi majapu ya tu tawe tuwe rigau angka na manyamang wa illan tarda bil maksumi istafil hasan yan namua narikode na mario nariko ang karibagengi istamil hasani majapu itu atau hubungan natawe masusah jadi agi na wiriki pung Allah taala ina riterima kumakurang itampa to syukur sabaraki makumito miru kapat dalik apa amilon ji yaga tapi napampangnya kita masih nasi 100 tapi 50 minaliki sapi sestapo gani minggu sabar makunnya ro kapan na bagi ngaki pung Allah taala itu aro totoku 50 basa bu atau salah jepu itu hana sing jasa ratu makun biasa syukur nakor di sabar aki maka daki makumituro kapat totoku makumituro dalik kung Allah taala hadirinya berbahagia angkan nasi sapi maka daki sitongan nasi sapi dalik padali apa biasa kita yang kalingan Kiai Jumat As'ad maka dadi itu nasi sapi dalik makumito miro ni kata si sapi dalik aja mau tapodangnya Pak Upawi macam itu matu Gurut taji malik ke si bawa ji Husin si sapi yang peluk nah maka ada ji Husin ngaji tay jolo ang peluk ta maka maga memang ni de tay tamu jolo si di sa na 500 sabu si di 100 sabu pega na kira-kira ang peluk na gurut tay di pasar ribu di tanay 500 sabu untuk gurut ta 100 sabu ji Husin kada ite aji maka da aja na ji bite de si sapi na sa kapang palo maka da maga memang inasan kay anu taye anu lanu ko tu pa sapi na sa de pa kun itu na dali kumito inasan ni
Pung Allah Ta'ala pak jalu ati ner tu akhirnya nama maling yang perlu yehe. Dalek mu itu. Can naya ka apa kada nulek apa si sapi tahu gitu Pak Sarifudin kan itu. Dia na sapi guru ta. Maka makum itu tu dalek ku. Ini tu mi 100 isap dalek ku dalek mi tu nak 500 isap bu. Kira-kira na sangan ka kebutuhanmu ku ya makura kebutuhanku magi na Pung Allah Ta'ala jalu iro. Ya syukur ku. Ya kong kadalik na ke Pung Allah Ta'ala syukur ki ya. Tapi ngeraminnya semua. Menyaman itu mesti dia nama agasan. Kedua wita guru tayero. Si baba ka guru talau boni mamera mamolu. Lepaki uloe. Meki malopi. Lipa baru na pake guru ta. Isapi lipa na kota we lipa anu betul nama na marica je malopi laki rana. Bela kilo malopi kor. Sisa nalat tu ikoro. Isapi si lipa na. Dia namanya lu guru ta sapi. Pak maka si lipak makanjak-kanjak gini min lipak yang pedato Pak Sarifudin ha. Masih ngambil lipak kanjak Pak Sarifudin 5 meter nih. Maka dia tak sapi pun lipak itu maka dah aja nak makonir. Pak dewa di kuya dewa pakai lipak min yang pedato pakai dah. Dia nak sapi guru ta. Maka dia makumitor ka pada leku nak taruh nih. Ternyata min rima pedato guru teman kan mati kursiwak na suwi gertak na je guru teri tadi hari-hari tu na baca-baca man ka manikan jadi. Kalau ya makan na lipat jamir na pakai. Ya yang ketu-ngetu pakai. Makan ja ni tadi padahal idi majairi tapi maka ada makan ja. Ko ya makan da majair lipat na wita. Ang kanang ibig po sa sapi rangi guru ta kya malay guru ta. Agan apa maka da makonir na makan ja ni dali ko to hay tunase. Jadi apa perlu tisapai syukur Dito mana nama kanjak lah, dito nama solilat, dah makan jak napa dipakai. Gertak mito irita. Apa angkat tu kapa tahu mak pakai. Makan jak ni je nak pakai cuma kena tu. Anu mi kapang. Aja nenek podi. Apa idi aman nak kena ya nak kena. Ya maka dai doana Allahumma jalni syukura waj'alni subura waj'alni fi ainin nasi kabira waj'alni fi aini sagira. Ipua pancaji ka tau syukuru, pancaji ka tau sabara, pancaji wi malupu pakitan na teriya nanya pabicu kiwiri seseku. Ero kapan na pakai Pak Sarifudin? Di Magarta menejik wita. Hadirin yang berbahagia. Ya maka di Allah Ta'ala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Nariko musukuru kika usuku tambahin ako na yan naman nariko masola-sola ko ay lawu pacala ko makura katana. Kulla yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa alallahi falyatawakkalul mu'min. Jadi siaga ni syukur dua ni. Pak gana italu. Nariko meluki bahagia syukur banyak berdoa. Leng itu nangi pertama tanya apa berdoa senero berzikir mi. Ya kuye berdoa. Pada ton dende uramping aki syukur maka da masangi mega tu masalah waktu dina pamabene aina kupur ayu maja tu mega lada. Ina dende wasing maka da macam-macam kita hadapi. Martuanya jolo. Apa kira-kira maka ada matua agan aja rumah tu iruntu macam garo madoko garo pacai jai garo pangkat tu pacai cera syukur jemaah seng angkat tu mabasa angkat tu matua iruntu palasang angkat tu madising kato pananakan mega tu rupana tu syukur masa ngamai Dewi sama kedategan na tumatu meruntu. Bayi ni makuto. Bayi ni makuto tu mikir rupan macam garo runtuk matu madoko ga pananaka gaha sabara gaha Pak baju ballo gaha. Ade engkau tu makure syukur weja bawana. Malah sesi sengulu pikiri. Iya, dia nak isya kedani karena naruntu pangkat tu pakot tu.
Dia pagi na lepas li nasi dia mesti kembali di sini. Aja mencawa syukur meruntuk tu matu. Dan kata baju pak kira-kira nasi kata. Ang kata tu aku matu kajoka-joka syukur mega rupan. Ya kian ni joka tu mati joka. Kau ni cara apa ke saya syukur. Megala ada kebutuhan atau itu mah tu bersyukur. Rajin apa masalah duit. Ini aja je syukur maka itu paling syukur pajai bawah ni. Dia aja haji syukur pokoknya tawakal ala Allah harus berangkat. Semua kerja siapa ini mega tu mah tu perlu di angka bayi angka anak angka matua angka maka dari semua telong kat mangoto di angka rumus na sapa edi syukur pak guru ko ye ina tu ya bangsa na dewa di upau tapi pasti upau na sabah kemagi palikun na de mega dimu maka matiru pada bola mega tu ka bola de ka bola na ya cara na tu sapa dui syukur ya sange duit D U I T duit. Maka deh pak ya aku maki sapa duit harus D dulu agar D doa mak dom itu kijolo na inapa sapa duit ini pak galungi mak dom itu kijolo napa joka lo galungi ini guru mak dom itu napa joka nama kayak gitu tapak joka bame peko kalau mak baraka. Jadi berdoa harus umat Islam harus begitu. Jadi kusuwi LI masa suruh itu masa pejasu betul. Berdoa dulu baru kita cari uang. Agan doa ni di supir otoi. Padahal lain itu dota. Idi pak galung eleti dota. Idi guru eleti dota. Ina kita menjadi masalah narekupure wita toy masampajang angkato purana assalamualaikum tapasuruna angkato din na melo doa bersama aja ta masalah pa anu jaji menemua lengkia makan jay nareku doa bersama kita makadaga na kula doa na imangi di mitonis budang itu imangi doa khusus doa umum keselamatan kebahagiaan dia na po doa pribadi na imangi deh diharapkan itu cucuk menemua ang kami tu ayat na pun Allah Ta'ala maka dapat idaku di atas salatu fantasiru fil'ad narikupurun wasampaja pada jokan sapadali tanyai di nakan nayero ni kataw nakan nayero anak sabak watuna nabita may kataw munro ko masigi mak beni pur masampaja tu munro matira masigi padahal kana namilipan rehe inar na kana kadang ketemu mak katau mega matinro ko masige suruh mana ni jo kalau masapa kupur na masampa ja jo kanu tanya idi na kanero ko to suwe makada ina pura na assalamualaikum tapalari no tanya hadirinya berbahagia berdoa agak si doa kupur ni berdoa usaha aja mak doa bawa na dega usaha pakai doke do limai pakai dopeke do jari pakai doke do matai apa ya rumi kata nasabari timun na nasabari na mega dalik na idik guru mana napi idik pak golo mega runtuk do nasabah macam mak golo pakai doke do jari udingi markisura makar ya maka da guru taji pak baja katalu ni pulau Makkah maka daya maga memangi kenapa guru toka pun toka lo Makkah degadiku make pakai doke do jarimu kena sangi pakai doke do nasa jarimu pakai doke do jarimu dia na podaka maka da make li semua boleh pikiri ki nak keluar ka masura ki basura iguru teh makira sura kalau Jakarta apa angka sibaku ke Jakarta Allah aga na jawab kangi na kiringan ka ucapan agaknya aku pura lebaran aku mau bulan apa ngaji di letuir surat ini pertama selanjutnya makanya masalahnya jadi aja mak doa bawang harus ada usaha
Agak si berikutnya, ikhlas. Ikhlas bekerja. Aja si majamana karena agak sana karena siriati. Maliwi anu bali boleh mila toko ko maliwi. Lain ni mo ko apa tu. Maliwi anu te maka dia mo to kaya mali mo to ka cawir ai salah ni ati ko pakir. Ipa mo ka mali to aju cari ko mo pakai beribadah. Ikhlas karena Allah. Selanjutnya agak piro kuburai tawakal, artinya berserah diri kepada Allah. Purna puamak doa, purna berusaha, purna dengan ikhlas di mani bawa puang. Pakoniro. Nah ternyata uruntu syari nasoya semana iwan itu mana wisangi we watan tu ye. Pura main apa isang. Masih gak doang terima nareko sinin na doang ipaciri mana itu matoya sana. Angkata terima magi jangan terima mana deki mana jadi ku anu mah. Agi ko anu syukur mau ku madicing. Aku tanah tu ko makada magi je ko napako tu anu mah magi je galumu na makanja tu ya agam paki-paki. Udangnya jihadi akeda pupu aga je ko paki. Yako pangoto pudangi pangoto makada magi je namai galuran mu ko Yako ya dan seterusnya begitu. Utanero te makada pai ko je carana te samana je diterima doa tadi maka si di tau tanai maka magi di tanah-tanah na makanja upo dame to tanah-tanah ke utana makada tuo ko mai galada nanre ko sinin na tau egay labin na pumalangka pai makan rigur si Pak Galungi angka si bako apa koro kumadar megalada meto na patujot tu na buting anak ko padila sinin na sayur-sayur alina mana tadta magi je nai ko kumata na ko witai na tuju lada na banu me sinin na bali boleh manan rimane ke maka da kumata na nga unya kami pakoro tan na podo tuo ko mai ga nanre ko sinin na tawegay labin na pumalaka kaya sa labin na pumalaka ke me gamitu ya pwede mata na ka pasaripu di makmotor to pasaripu kasih tahu tanay si ari naso pekugi ko jiwi te tu Pak guru-guru sakit ternyata narekomelo doangi na paceri sinin na to sinin na doana na paceri asan na tomatana ipua wareka dui na Pak bicara gimite apa den sabasara ipua wareka kasih dui serikwa mangi nama sagina ka nama upasagina tu itu matu aku tiang kemana ngi macero sinin na doana kan na podo tu mana ya sewe nang kakasi wanre na labi panan retu itu matu aku maka dapat ko ni ko cara na mati iya naruna maka wasi dakang itu matu aku ko mati tina pace minir sin na to matu ana angka nagato mapa korkoy di pagaga tu ali na bani lodo de metono le pa ira to pure pede cengi ko malupai tau pure pede cengi ko malupai tau de na pura pede cengi tu penyamangi salam itoi contoh iwi ta tahu anak-anak na tulina nyamangi tinya tahu ni tini lomol ni tinlan ni pakai waju-waju na dai neri singero na naik makanan na pede cengi gamatu sementara tomatoi pura ni na pede cengi magi na dene lia waju tomatoi made na ti pacelo bila aga senya ko bila puncak mana ka dene pacero tomatoi na pian penting pura na balu galu na masikola dia na jaji manre na nasaba angkatan na pandri na pasala inuna na pasala tindrona mana ka dia nang pace induk mo na 10 ni waju na lina dia penalang ka nang kawalan naji na liang waju induk na ay aja tersinggung dapat dia tu gato mapakor aga mega ni waju na lina mo nang kanan na liang waju matuan na dito dia penang kana mo nang kanliang oto nini oto hatang na liang oto plastik mo na pura liang biasa oto majalo dia na liang oto na liang mo pidayano di nalian oto gitu. Ini masalah. Maka dari Nabi Muhammad SAW
birru abaukum tabarrukum abnaukum. Pede cengi dua itu pajajamu, na pede cengi itu kutu matu wijamu. Cocok ni tak? Nabi Muhammad SAW, pede cengi dua itu pajajamu, birru abaukum tabarrukum abnaukum. Pede cengi dua itu pajajamu, na pede cengi itu kutu matu wijamu. Ternyata tu wija bawa ya le dia lupa itu mata itu pure pede cengi ki. Ya jiko loki matu bila mol paceti matu api dah wa agan si Gunur Heda aja nabi ni mu bawa me si bawa paceti. Hadirin yang berbahagia, angkat apa masalah ni sabar ke cu nampak ipudamin ni syukur balik ka pikir ki syukur dia sama kada pega salah masalahna orang tua. Angka tahu syukur pura ni boting si tahun ni 2 tahun lawi bola anak-anakna si sana satu na latu eli aha ni di ya aha maka dari anak-anak si baman itu na tolo bapak na iro joka tolo bapak na sa rekreasi. Maka dari rotomatoy apa itu jutomatoy madari toje mi pace na cia mace aku aja canek mace aja nana naseng aja nana nasa waloya masih gak kak lisu busi to ni nalyaman ni jike anak-anak nalyaman ni jike tomato anna nalisu nanti ini terminal ku jupandang nalisu lo belawah contoh latui bolana di napa aja si mata terir bapak naro maka dari indok na bini naro na telepon anak-anak aga mo bugokan ni bapak mo magi na kalatu mo kerala da ta singuk bawa na hay kada magami mangiji na di jewis sang ina sa melo mi na sa law tu minrat dui melen paja li pupuk na atau mungkin renah nah ya memilau di ya maka dari anak naru beraniwi angka tu nasang ATM oku kantong na angka tu nomor na 5 juta ya 5 juta sana pega na salah kesyukur kira-kira beli kapi kiriki Pak Saribudi ni gak salah pada salah di tomato ada napau maka da melo kaje minra dina meleka kaja di mongka lipupu melo waja angka angka to maka da sitongan na saleh je ruburani mai de na podangi dito na salah na saba mitawi ko benina na saba maka dilada benina ibu dah ngamani maka dan katu dia ni maka dia aja mabening namu di perlu tu di maku ko syukur kira-kira salah ang ketubur terjadi syukur mabasalah ada tu kondok na ambuk na tumatuan na makiri bepa balik-balik na tari tapi ya balik-balik bepa angka di ilalan na diterima nih aku kiriman aku syukur mo kapan na palalo angka bepa na kiri angka te magato siro syukur ko makiro kiga na makadi angka makadi ko sa siwan na sehingga di nagasan di nawat di syukur na rekongkam asala duwi mi akiri melin teman-teman harus open cup melo ka kiringi jolo indo ulapi ma pasidi mindo ta makor masalah na apa ko angka salah siwan na makat di ay di nanajaji. Hadirin yang berbahagia, angka tu masalah syukur ye urung tu to si dua api syukur di nana meta pengadilan ro dua anak-anak aga na pangiwangi tania galung tania dare
piarangan na yero induk ya pengiwangi sedi sogi sedi makura warang parana mapengadilan ya tuh di biasa mapengadilan darah mia pengiwangi atau warna para pengiwangi iya tuh matu dua dan anak dua piarangan atau matu anak pengiwangi sehingga baru pengadilan pengen apa kalah pasar Pudi seding pasar Pudi bawa tetap apa aja tuh kalau Sidi Mondro kota singkat maka ada Sidi Mondro kota Sidi Mondro desa pengadilan melo iya Mondro kota melo malah indo na iya Mondro desa melo tak ada tuh ya malah kita indo na maka dia na aja nabi sengin ayak makti itu lima pengadilan sehingga dimenangkan adalah yang menang adalah yang tinggal di kota agak alasan hakimnya menang kira anak yang Mondro kota yang mau penang. Nah semasalahnya itu orang tua itu kasih mas senang ya koko kota mega fasilitas jambangan namu patek kota ini apa ada desa singkat begitu. Jadi biasa tuh terjadi mapako tuh syukura ya pengiwangi rindo nah sebab ya ku idi piara indo wadiala boleh gere dene mana nama pakor syukur kamana tuh pakor maka dakong kapiar indo ini di male bodina pakor apa kesepakatan itu yang terjadi atau di matopure di male napia beriang indo kuriolo cerita isi nenek ku kor mon rio bolana icane ro mon rio lokor kedani gini piara indo ale boleh indo ku mon rangi madi mana anak nalo pari-pari lo pega pak ya indo ku mitu mi hamonro pakat itu mon rani ya ale boleh ya angka sepeda wala sepeda anak kandar ternyata meloi lamakan ini kambili dia nagana duit ibalu boleh ale boleh balu payment makoro jicane di kado jicane ternyata wan indokku ala ni payment dia marigaga na sebab bola na memang indo biasa tuh yang pengewa gara-gara pakor ke syukur jadi ya kongkai bagi ngaki syukur diton jika nih mak bagi syukur alalina bah meseng terima apa yang dia berikan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah senan itu nyawe hadirin yang berbahagia kira-kira makoni riala si parengaran megalak dak nih agena kesimpulan syukur nariku meloki bahagia apa bisikir tapa megering Allah Ta'ala yang kemudian meraja syukuru yang selanjutnya berdoa doa itu jangan selalu setiap saat kita ingat orang tua patambahan cik de setiap anda mau berangkat beritahukan orang tua agi-agi melepi gau picu toga maraja toga sampaikan orang tua berdoalah doakanlah orang tua jadi itu kunci kesuksesan banyak orang yang tidak mengerti bahagia aku masuk satu koga yang jelasnya berdoa dulu minta doa surewi tumatua melodong ngeki insyaallah cuma masalah na syukur matuat tu tumatat tatuna itu mega tahu dinangga samana dinangga matuan atau matuata tomatuanna itu salah satu penyebab itu sukarnya hidup di dunia. Hadirin yang berbahagia, barangkali inilah yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.